Dobro večer, dobrodošli na drugu Rozu hipnozu. Večerašnja tema nam je LGBT revolucija je počela u gay klubu. O njoj će govoriti naši gosti. To su Sergej Snus, DJ, promotor, producent, Sara Ercegović, organizatorica participacije, Tomislav Špoljarić iz Hot Pota i DJ Jokanović, promotorica s Beletrona. Rozu hipnozu u ime Zagreb Pride-a organiziraju Zonka Badvir, Nikola Dunić i ja, Gordan Duhaček. S tim da sve što večeras ja kažem ne mora biti nužno službeni stav Zagreb Pride-a. Da to razjasnim odmah. I zapravo, htio bih na početku samo kratko objasniti zašto smo se odlučili za ovu temu, onda ćemo dopustiti gostima i da nešto kažu. Dva razloga, doista kako kaže naslov tribine, u Stonewallu u New Yorku je zapravo započeo ono što smatramo nekakvim suvremenim pokretom za borbu za LGBT ravnopravnost. To je znači bio otpor protiv policije koja je upala u gay klub i pokušala napraviti raciju i uhititi ljude. Tako da zapravo mjesta izlaska, barem u nekakvom LGBT kontekstu, nisu tako nevažna stvar, nego su zapravo važna stvar i oslikavaju ne samo nekakvu zabavu koja se tamo događa, nego i nekakav društveni i podsocijalni i politički kontekst vremena i mjesta, ovisno gdje se taj gay život događa. A drugi razlog je zato što smatramo također da je gay život, noćni život u Zagrebu postao zapravo mnogo živahniji u zadnje vrijeme. I spomenut ću zapravo, priču da mi je jedan friend neki dan pričao kako je išao u Dramatik, pa je nakon toga išao u Hot Pot, pa je nakon toga išao u Raš, pa ne znam nijak gdje dalje, zapravo mogao je otići recimo i u Sirup. I kako da kažem, čitavu večer na više lokacija provesti nekakvoj gay ili gay friendly lokaciji, što prije 4-5 godina nije bilo moguće. A isto tako, s obzirom da je tu bio petak, mogu ići na Beletron ili na participaciju ako se još održava. Znači da nekakav LGBT nightlife u Zagrebu i nije uopće toliko loš. Što se tiče naših gosti, zapravo htio bih prvo pitanje da vam postavim je da se malo vratim u prošlost, a to je to da predstavite zapravo, kako da kažem, kako je započelo ono što vi radite. Ili možda da ispričate nekakva sva vaša prva iskustva tog, DJ-iranja i susreta sa nekakvim noćnim životom i gay noćnim životom. Pa da, eto, Dina će prva da objasni kako je nastao Beletron. Ovo je moj, jel? To je naš. Sad je moj. Uglavnom, dobro večer svima. Ovo ne radi. Dobro večer svima. Ja sam s Beletron došla godinu dana nakon što je iz Beletron bio pokrenut, a pokrenut je 2009. godine. 25.1. je održan prvi s Beletron u funk klubu. Mislim da je tada DJ-irala Berbori, ne znam ko je to, da se javi i da se vrati uz Beletron i Noa, to je Bo One. No iskreno, evo, ne znam točno kako je nastalo. Glavna osnivačica s Beletrona je bila Martina Ptiček, koja nažalost nije danas ovdje. Bilo bi super da ona nešto malo više kaže o tome. No ja mogu reći kako je moj Beletron put u biti započeo. Znam točno i datum, naravno opet. To je bio 18.12. kada sam se slučajno našla na jednom turu kao i Martina i Nora, koja je inače DJ-ica s Beletrona skoro pa od samih početaka, te sam ja počela, pa evo recimo pričati o svojem nekom glazbenom putu s kojim nisam bila zadovoljna i htjela sam se maknuti od tog glazbenog puta koji me počeo više smarati nego zabavljati. A te iste godine sam imala jedan jako impresivan nastup na festivalu Girls Are Weird u Kutini, koji na mene ostavio zbilja dubok dojam. Te sam zaključila kako se možda, ako mi se jednom pruži prilika, želim s time baviti. I stoga kad mi je Martina rekla kako je ona organizatorica s Beletrona, za koju jesam čula, koju jesam par puta i posjetila, onako malo vidjeti šta ima, jednostavno sam bila impresionirana idejom, pošto je to partij u biti namijenjen za lezbijke, tada bio. No evo, nakon koliko, sad već 4 godine djelovanja, s Beletron se uspio profilirati u nešto što nije samo partij za lezbijke, nego je partij koji je prvenstveno straight friendly. Znači, prije godinu dana osnovali smo, usudit ću se reći, prvi LGBTIQ kolektiv na ovim prostorima. Osjetili smo da je potreba baš radi Noe,
koji je u međuvremenu počeo uzimati hormonsku terapiju, te jednostavno nismo htjeli pustiti tako dobrog DJ-a. Pa eto, napravili smo taj LGBTIQ kolektiv, Izbeletron kolektiv, i nekako to i dalje ide, ponekad uspješno, ponekad ne, ali eto, to je otprilike moja Izbeletronova priča u kratkim crtama, pa dajem dalje mikrofon Tomislavu. Sam prije nešto, Tomislav, sam se reći, zapravo zvuči da je to i dosta, ajmo reći, osobna stvar, ne samo, ne znam, aktivistički ili partij projekt. Pa gledaj, osobno ili ne osobno, to je nešto što mene ispunjava sad. Da li bi rekla da je to osobno? Ne. To je osobno u načinu da ja vjerujem u tu nekakvu ideju o jednakosti ne samo općenito u svakodnevnom životu, nego i u tom clubbing smislu. To je mjesto na kojem se svako može osjećati sigurno, mjesto na kojem nikad nije bilo nikakvih ekscesa, nikad, osim lezbijskih drama naravno, ali to je ovako dobrodošlo ipak. Lezbe na lezbijskom partiju, zašto ne bi bilo drame. A sad ono osobno, znači to je ispunjenje nekakve moje želje iz dubine i mislim imam sreće što se toga tiče. Možemo reći da je osobno, u neku ruku, ali kažem ti u drugu ruku je osobno nekom širem pogledu ispunjenja ne samo mojih potreba kao lezbijke, nego i ostalih djevojaka, pa i gejeva, pa tako i trans osoba i biseksualnih muškaraca i žena. Tomislav, kako je nastao Hotpot? Pa ne znam, jednostavno smo slušali ljude, bila je potreba za još jednim klubom, jer kad smo mi otvorili, mi smo bili drugi klub u gradu. I jednostavno smo odlučili se malo sami aktivirati i otvoriti klub. A kako uopće funkcionira taj nekakav, ajmo reći, administrativni proces, koliko je to teško, koliko dugo je prošlo od neke početne ideje do otvaranja kluba? Pa dosta dugo. S obzirom da smo mi dosta i sami cijeli prostor uređivali, jer je to bio visoki robao, znači nije bilo ničega. Mi smo to uređivali skoro 2 godine. Sami. Da. A dobro, a što se tiče tih nekakvih dobivanja dozvola, nešto tako, da li je to problematično bilo ili je to bilo sve To je dosta problematično jer pogotovo, ja bih rekao, mi smo imali više problema u gradskim uredima nego u državnim uredima i jednostavno postoje problemi oko dobivanja dozvola. Pa mislim, kakvi na primjer? Da li to, kako da kažem, propisuješ nekakvom negativnom stavu, zbog toga što je to, ajmo reći, nekakvo gej mjesto ili čisto općenitom negativnom stavu prema? Ne, mi se nismo deklarirali kao gej mjesto pri dobivanju dozvola. Mislim da to nije bilo ni potrebno. Jer mjesto koje god da se otvara, bilo gej ili straight, se otvara. Nema uopće potrebe ga u principu deklarirati unaprijed kao gej mjesto. Nego jednostavno, evo jedna anegdota, gospođa u Ministarstvu graditeljstva, kada smo za minimalne tehničke uvjete vadili jedan dokument, jednostavno rekla da ona nama ne može dati taj dokument jedno 6 mjeseci, mislim. Nama je 6 mjeseci predugo bilo. Zato što taman je bila ova zadnja promjena vlasti i svega, ona nije imala ni pečate, ni ništa, nije nam ništa mogla dati, mislim. Ja nisam mogu vjerovati da dobijam taj odgovor, samo sam ju ponovo pitao, gospođo, hoćete vi u tih 6 mjeseci dobivati plaću? Bar ona, mislim, olučno. Dobro, a što se tiče otkako je... Ne, odmah pa to da, to bi ja to je stvarno katastrofa. Ne, pa mislim što se tiče tih nekakvih peripetija sa gradskim vlastima, to je Zagreb radijski, ima mnogo iskustva kao i mnogi u Zagrebu. A htio sam te pitati još od kako je Hotpot otvoren pa do danas, kako ti se čini, jesi zadovoljna zapravo kako sve to ide? Pa još uvijek nam nekako crta ide prema gore i trudimo se doslovno svaki dan da nešto novo napravimo, izmislimo nešto drugačije, da jednostavno privučimo ljude, da ne kopiramo druge, nego da budemo inovativni i jedinstveni. Ok, Sara, hoćeš ti malo reći o tome kako je nastala participacija? Pa može, naravno. Mislim, ili će neko drugi reći nešto o tome. Pa participacija je nastala negdje u isto vrijeme kao i Izbeletron. Ja doduše ne pamtim točne datume,
to je možda bio 3. ili 5. mjesec 2009. I to je, koliko ja pamtim, bilo neko razdoblje u kojem nije postojao nijedan klub koji bi se mogao nekako definirati kao gay klub, niti je postojala ikakva inicijativa koja je radila nekakav takav parti. I onda je ideja za participaciju se u stvari rodila unutar tadašnjeg odbora za organizaciju Povorke ponosa. I mislim da tada niko nije vjerovao da će se to održati u stvari 4 godine. To je počelo kao dio programa tadašnjeg Prajda i evo, održalo se do danas. Prva participacija je bila u klubu Đuro 2. Mislim, ja se sjećam da je tada bilo jako problematično uopće naći prostor u kojem bi se takav parti mogao održati. I čak i izvođače, recimo, koji, pošto Zagreb Pride generalno nikad nije težio previše nekoj diskreciji, niti sad zabijanju tog partija u neka 4 zida, tako da je sve to bilo problematično pronaći. I taj prvi part je bio u Đuri, a nakon toga smo našli sigurno mjesto i od tada se partija održava u Medici. To je to. Mislim, samo da dodam, mislim, kad kažeš, samo da podsjetim, osim participacija, kada se pričalo o tome kakav se partij želi napraviti, smo recimo govorili da želimo fotografirati, pa objaviti fotke, da želimo da imamo nikakve... Pa da, sam govorila da se nikad nije težilo ka nekoj diskreciji, znači nije se htio pokrenuti partij koji je bio kopija, recimo, kluba Global, koji je bio funkcionirao i onda se baš zatvorio možda negdje 2008. ili ranije, nisam sad sigurna. Ali uglavnom nije se htjela napraviti kopija toga, nego baš jedan onako drugačiji partij, ali svi želimo nešto drugačije. Pa možeš sam nešto reći u vezi Medike, zapravo participacije od u Mediki, kako to funkcionira, mislim, to zapravo nekako sad već ide zajedno praktički. Pa ja mislim da je participacija, a i s Beletron, da su to događanja koja su generalno otvorila Mediku i da su generalno povećala, ta događanja su povećala i senzibilitet ljudi, znači ne samo ljudi koji dolaze na participaciji iz Beletron, naravno, nego svih ljudi koji djeluju i u Medici, koji dolaze u Mediku i profilirali su u Mediku kao jedno otvoreno i slobodno mjesto, generalno, ne samo dok se tamo odvija participacija iz Beletron. Mislim, to je počelo u Medici, ali koliko je Medika utjecala na participaciju, toliko je participacija utjecala na Mediku generalno. Dobro, ajmo sada čuti nešto od last but not least Sergeja, koji zapravo ima ne najviše iskustva zapravo sa nekakvom zagrebačkom LGBT scenom, ti zapravo se sjećaš i vremena prije možda 10 i više godina. Da, relativno. Pa možeš te onda krenuti s tom prah istoriju? Inače, prah istoriju, ja ove godine slavim jedan mali jubilej, 25 godina, u prosjeku 1,5 puta tjedno na plesnom podiju. I u principu isključivo obožavam klubove, jer tamo ljudi ne pričaju gluposti. Muzika je glasna i onda ne moram slušati gluposti, a znamo da većina komunikacije ide tjelesno, pa onda mimika, a tek onda šta kažeš. Tako da plesni podij je majka. Što se tiče toga. Sad, moje iskustvo, ja sam se vratio 2000. godine u Hrvatsku i igrom slučaja došao sam tu na godišnji odmor i dobio sam dobru ponudu neku za posao u hrvatskoj vladi i rekao, da, zašto ne bi i to probao raditi. Zaposlio sam se u uredu za strategiju razvitka i naravno, obzirom da volim plesat, i idemo vidjeti šta ja i žena da izađemo van. I zašto smo u to vrijeme, neću govoriti sad o straight imenima klubova i tako dalje, jedan vrlo popularan klub i tako. I nekako došli smo tamo, umjesto da vidim transvestite i plesače na pozornici, stajali su redari. To
to mi se nikako nije svidlo i ja kažem, pa ima vidio sam onaj neki sprovodnik, gdje te sprovodi po gradu gdje se izlazi i rekao sam, pa ima onaj neki bad boy na Ksaveru, ajmo mi gore. I super, došli mi tamo gore, čim smo ušli, odmah je jedan dečko iz Rijeke obučen, čak dosta onako atraktivno, bi rekao, pleso na stage-u, na šanku, baš je cinceraj bio onakav kakav treba. Kavez je bio, stage, znači noćni život punim plućima. Inače, dobro, sad nekom to je možda malo preobskurno, neko voli, ali ja volim, nekad treba i dići duboko, ja više volim zatvoreni dio, da vidiš di je šta se traži, istražuješ dno dna. Ali to je lijepo, ima recimo jedan Rumble 66 u Barceloni, fantastičan klub, after četvrtkom, gdje se klub od sex-change-a, prostitutki po stadionima, što rade preko noći, do ljudi koji su u večernjim haljinama, do biznismena koji dođu na kviki u pauzi ručka. I to se sve događa u četvrtak. Fantastično, mislim, događa se jedan specijalni fluid. Ja definitivno, to je na neki način umjetnost, kako ja to vidim. I međutim, onda me, recimo, slušajući, naravno, glazba, jer DJ sam i prvenstveno sam tu zbog glazbe, onda kad sam tu taj čuo glazbeni izričaj, nije baš zadovoljio moje, ajmo reći, glazbene afinitete i odnosno nisam mogu uklopiti svoje plesne korake na te glazbene, lake note koje sam mogao tamo čuti. I onda sam u principu se odlučio malo aktivirati, ponuditi svoje DJ usluge, da tako kažem, u tom segmentu, zato je definitivno ovo što si ti rekao, cijenim, cijela house i techno glazba, to je gay glazba, disco glazba i dolazi iz toga. Ona u tom trenutku u New Yorku 70-ih, 80-ih počinje biti društveno korištena u te svrhe, međutim kasnije se stapa sa ostalim, odnosno taj možda više izričaj, taj dodirna točka društva ne postaje toliko bitna, ali dalje to su korijeni four to the floor ritma koji je baziran znači u house-u i tehnu i onda je bilo zanimljivo, to sam se sjetio, uglavnom u Bad Boy non stop smo išli gore, upoznali smo puno prekrasnih ljudi s kojima sam i danas prijatelj, tad je scena bila puno manja i onako konkretnija, da bi tako bih rekao. I onda se sjećam da je tu bio jedan kolega, čak evo iz strane bilo s imenima, sam slab, koji je rekao, Jano, mi baš organizira da to dere ozbiljnija glazba, a on je imao pizzeriju u Baskeri, u dolje, u one tamo na ovo, onda smo mi tamo jedan event napravili, mislim, to je pravi underground, onda imate pizzeriju u Baskeri, 2000. godina, ne bi sad javno ni govorio šta je taj vlasnik pizzerije radio u privatnom životu, i odjednom tu se skuplja stvarno publika, mislim, ok publika i mi se tamo zabavljamo. U to vrijeme Josip šta je imao Globalu, onda imao još kafić dolje u Importane centru, onda su se tamo fino pile dobre kave, prepričavali tračevi preko vikenda, onda smo i tamo volili se vratiti i onda je taj i Global počeo sa svojim razvojem idejnog koncepta. Što više, ja sam bio i uključen u same te prve dane i sve, međutim, jednostavno u jednom trenutku smo se ja i Josip razišli oko, ajmo reći, glazbenog izričaja, u principu moje vizije programa, kako bi ja vidio u kom bi to smjeru trebalo ići i u kojem bi recimo, to bi bili ti neki početci. Ali onda već to je već bio drugi klub u centru grada, dosta public i tako dalje, i onda recimo po meni osobno, naravno ja kažem zato volim to dno, znači što je dublje to je veći underground,
tu se već, to je već, ajde, jedan klub se otvorio, drugi klub se zatvorio, bla, 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 tu je već nešto, ajmo reći, to je profunkcioniralo. Jer ja se sjećam kad sam ja bio tinejdžer i kad tu je bio Bauhaus, je bio gej plesnjak tamo kraj 80-ih, početak 90-ih, nek me, ako neko to bolje malo zna, nek me ispravi, tako više je malo bilo transvestita po gradu, što je bilo davalo neku ljepšu sliku, ali naravno, poslije rata je to sve osiromašio, pa tako i vizualno percepciju. Htio sam te pitati, mislim, recimo, taj globalni početak, pa ćemo se još vratiti na to, ali možda još kratko, zapravo sad skočiti na sadašnjost, to jest recimo, Sirup kao neko mjesto u kojem zapravo imaš i gay, straight publiku zajedno i to funkcionira. I zapravo još drugačiju, neku treću, četvrtu, petu. Da, ovako, znači kad gledam da ja sam i osnovao klub Sirup, trenutno sam se makao, znači što se tiče i vodstva, jednostavno imam nekih drugih trenutno interesa koje me zanimaju. Ja recimo, u principu od ove godine sam se definitivno odlučio prekinuti baviti promocijom i Venat ima 39 godina, 2 djece, obaveze i nisam više toliko purpušan i poletan ko prije. Ali recimo klub, kad gledam klub, i sad u to sam, šta je klub? Šta je underground? To je sustav vrijednosti. To je to ljepilo šta veže ljudi. E sad, kad govorimo i svaki klub i svaki prostor ima jedan sustav vrijednosti koji ga povezuje. Što je to izražajnije, po meni taj klub ko klub uspješniji. Taj sustav vrijednosti, naravno, ako govorimo konkretno o Sirupu, koji definitivno mogu puno o njemu govoriti, je da je prvenstveno, znači, oko glazbe i oko otvorenosti. Znači, oko toga za šta je za ljude normalno, šta nije normalno i tako dalje. Znači, dokle ljudi mogu, dokle ljudi mogu ići sa svojom percepcijom, koliko se oni mogu otvoriti, razumijete? Znači, i to je neka bila misao vodilja. I s jedne strane, ja bih razdijelio djelovanje, ako govorimo ove zajednice i rješavanja društvenih problema, definitivno, ovo što je kolegica rekla, mi želimo imati to skroz otvoreno, definitivno to mora i što je već drugi front, kako bih rekao. A opet postoji jedan underground front koji isto ja mogu staviti, ja dolazim iz njega, koji mislim da nije ga potrebno eksponirati. Znači šta je se desilo unutra, desilo se. A to nije bitno da se iznosi van. Naročito kao neko ko je radio dugo u PR-u i tako, vrlo lako se može i za vrlo malo novaca izmanipulirati situacija i stvoriti jednu percepciju. Razumijete? Sad, ja ne znam koliko je to manipulirano, u kakvim situacijama i nije, i gdje su te granice provokacije, nisu, to je možda jedna druga tema, ali definitivno ovo što si ti rekao u početku, da danas ima toliko tih mjesta da je to već evo, već se može vidjeti muškarca kako se drže za ruku, maze po centru, šetaju, okej, mislim. Okej. Htio sam zapravo da sad, moram naglasiti servisne informacije, također smo zvali vlasnike Raša da dođu, ali kao nisu mogli, nisu u gradu. A i također želimo napomenuti da postoji neki drugi eventi LGBT u tom nekakvom kontekstu, ne znam, poput Kroel partija ili ne znam, Kvir Zagreb partija ili još neki drugi dramatika koji je već spomenut, ali je to jednostavno 4 gostiju. To znači nije da ikoga sad posebno reklamiramo, osim da participaciju, jel uvijek. Možda bi ja samo obzirom, sad sam me podsjetio da sam i sa Zvonkom radio na tom integraciji diska, gay diska u postojeće klubove. Ja isto mislim da je svojevremeno u tom trenutku i Kvir Zagreb odigrao jednu veliku ulogu u popularizaciji tog, ajmo reći,
Da, Kvir Zagreb je imao seriju nekoliko velikih partija zapravo, ne znam točno kada, mislim 2009. ili 2010. Ne, to je bilo, 2004. Aha, da. 2004. godine, znači prvi put meni je Zvonko dao u principu otvorene ruke programski, da izaberemo, da prezentiramo, ajmo reći, tu jednu evropsku, ajmo reći, gej scenu klubova, ali smo išli sa konceptom da to donesemo u straight klubove, znači u sklopu kvira, znači na neki način po meni to je bilo radikalno, ne znam, dovesti mislim, Đuri smo napravili u Točkici, u to vrijeme, dobro, ona je već bila gej sama po sebi, dovoljno friendly, ali recimo u Gepu, ne znam gdje je još bilo, više se ne sjećam, u Sokolu, ali znači, znači otići, evo, tu smo otići, znači to je na odgovor, ne da se ne skrivamo, nek smo ti došli na vrata. Tako da, I to je u principu dosta dobro prošlo. Bilo je ljepota vidjeti u Đuri redar, čujem ga na telefon, zove buraz, tu sam sam, znaš koliko ima pedera, daj dođe, strah me, solo sam. Super kad te strah. A nije ga strah kad mu dođe onaj njegov friend iz kvarta pa sa sekirom razbije vrata. Ali... Iskustvo security. Pa ne, ali kažem kako... Pa zapravo ne doći mi do teme security, ali ja sam htio da postavim pitanje kao da riješimo taj moment, kako danas svi želimo biti transparentni. Kako zapravo funkcionira, to jest ovdje ima jedno pitanje, ima li zarade u nekakvom tom nightlife-u, to jest pretpostavljam da recimo komercijalna mjesta funkcioniraju drugačije u odnosu na, ne znam, recimo jedan kolektiv, pa možeš ledinati, krenuti tim financijskim dijelom ako ga ima kod vas? Uvijek ja moram na ta prva neugodna pitanja. Znači, financijski dio koji? To je pitanje, prvo. Pa ne znam, kad se sve zbroji oduzme, mi smo sretni ako nam svakom ostane za pivo, ali uglavnom ne ostane. Tako da mogu reći da s Beletron funkcionira sa minusom. Koji uopće ne znam koliki je, pošto ne pratimo te minuse. Evo, računamo, DJ kao trebaju biti plaćeni, uglavnom ne budu, pošto smo uvijek megalomani i pokušavamo dovući što više DJ-a, što nekako poznati ime koje je ujedno i skupo i tako dalje. U primjeru zadnjeg partija znam da sam došla doma i plakala nekih sat vremena. Kad sam zaključila, baš sam puno očekivala kao, ma sigurno će doći, pa to je iz Berlina čovjek, peder je, pa vidiš da je peder, ma doći će svi. I onda znam da sam došla sa poslovnog puta i direktno sam trčala u Mediku, dosta rano za mene, inače svugdje kasnim. I onako i samo kao koji dani sam već bila gotovo, idem u krevet i kao, pa nema ljudi, kako nema ljudi? Oni, ma doći će ljudi. I onda jedan opet, pa ljudi moji, nema ljudi. Trčim, provjeravam karte, gledam, treba mi toliko i toliko tisuća kuna da isplatim osnovne troškove, tipa kartu za čovjeka, smještaj za čovjeka, u ostalom njemu honorare i prostor, pa zaštitari, pa ovo, pa ono. Tako da mislim da nema, barem s Beletronom, nikakve financijske dobiti od toga. Posrećilo nam se jednom da smo zaradili neku lovu i to skroz nevezano kao, mislim bio je event, ali podijelili smo prvo mjesto na natjecanju koje je Funk napravio, gdje je bilo u biti ko će više na partiju popit. I hvala Bogu lesbe takve kakve jesu. Uspjeli su popiti dovoljno da podijelimo prvo mjesto i dobili smo tih nekakvih 500 eura, što smo naravno odmah histerično uložili u kablove, miksetu i mislim platili smo si rundu jednu i to je to. Znači u 4 godine toga čim se bavimo imamo kablove koje su nam već pokrali, miksetu koja otkrili smo u Medici Zuji. Tako da ne znam, mislim nema baš nešto za sad. Nadam se iskreno da će barem DJ početi dobivati nekakve honorare, da im nije da se pripremaju bez veze. Mislim, pokušamo, evo ti 100 kuna, pa su zahvalni, što je biti super, jer ispada da su skromni. Ali ja bi njima svima najradije davala sve. Znači da imamo profita, ne znam, evo sad. U nekim najluđim stojima 5000 kuna, ja bih rekla, ok, ti si bio po glasovima publike, pa ćemo vidjeti koliko si para dobio. Mislim da je to bitno, kužiš. Da se ide po odličnosti, a ne po koliko je ko pušta. Neko je napravio pol sata čudo, a neko u sat i pol ne napravi ništa. Tako da evo, nadam se barem nekom profitu uskoro, da DJ dobe novac. Eto, to je sve od Beletrona. Ok, nećemo, ovo je baš bilo Tom Dickens u osnovi. Da. Tomislav, kako to funkcionira onda iz poslovne perspektive Hotpota?
užas. Mislim da je to više pitanje trenutne situacije u Hrvatskoj, a ne pitanje... Mi kada platimo poreze, doprinose, najam i ostalo, i ako nam ostane onda isto za pivu, onda smo isto sretni. Ista stvar. Ovo zvuči jako depresivno. Ja sam u stvari, to reći da su ove dvije kategorije, znači jedni ono kao pravi biznisi i ono neke neformalne inicijative i partiji, znači glavna razlika je što Zbeletroni i participacija nemaju šanku uopće i apsolutno sve se financira iz ulaznica koje su, bar ja za participaciju uvijek, meni ono kao ulaznica mi je uvijek ono konstanta i dakle ne mijenjam cijenu ulaznice s obzirom na to koliko ono skup program dovedem, više manje slažem nekako budžet na temelju toga koliko procjenjujem da bi ljudi moglo doći, s obzirom na tu ulaznicu koja je uvijek konstantna i onda nekako, s obzirom da ipak imam malo više iskustva, srećom od Dine u organizaciji tih kao većih partija, jer uglavnom su Zbeletroni u stvari free. Tako da uglavnom završavam na nekoj nuli i ja sam jako sretna radi toga. Ali s druge strane, sad bi ono kao ispalo kao, a znači ono uz šank to ono je med i mlijeko. Mislim, pretpostavljam da nije jer onda se tu još na ulaznice mora platiti PDV, treba se pravo platiti sve te dažbine i to, tako da vjerujem da je situacija... Htio sam zapravo pitati, participacija ima sad crew, zapravo tim ljudi zapravo uvijek je potrebno nekako više ljudi, kako funkcionira taj dio? Pa ja sam, mislim, s godinama, malo sam i, valjda, ne znam, ili ostarila ili šta ja znam, ili se, postala pametnija i shvatila sam da, neke stvari bi bilo dobro da delegiram. I onda je prvenstveno radi toga se prvo kao formio nekakav logistički tim, participacija tim, koji se kasnije proširio i u DJ, VJ kolektiv radi toga što se jednostavno je nakon toliko godina i toliko odrađenih partija je bilo nekako prirodno da taj partij da nešto konkretno, da neki produkt, a to je kolektiv, znači da ne budemo striktno partij koji ugošćava program, nego da ima i svoj vlastiti program. Sergej, show us the money. Kaže se da se o novcu je nepristojno razgovarati. Ja bi to formulirao ovako drugačije malo. Da se mi svi, da ja mislim da je problem, ako govorimo o sceni produkcije partije, sve na kraju dođe koliko si prodala karata, koliko je bilo ljudi, koliko je lalala. Znači, nije bitni kako je bila atmosfera, da li su svi plesali u istom gruvu ili su svak plesali u svom gruvu i tako dalje. I onda je ovaj Seth Godin, on je rekao jednu stvar, koliko ti je najmanje potrebno ljudi da bi egzistirao. I to je onako, po meni, ja mislim da treba krenuti s te perspektive. Jer, znači, bitno je da stvar opstaje. Jer bez obzira, znači, što svi tu mi smo, da ja sad mogu kukat, moja imovinska kartica se smanjila definitivno zadnjih 10 godina zbog toga s čim se bavim. Mogao sam imati malo bolju imovinsku karticu, ona je malo manja, ali nema veze. Bar sam se zabavljao. Neko ima u dionicama pa su pale 30% i šta sad, ja sam bar plesao. I mislim i dalje plesati. Sad, ali mislim da stvar treba iz druge perspektive gledati, možda baš je to odgovor na pitanje. Znači, nije pitanje ta masa, koliko se, znači koji je razlog postojanja. I u samom pronalaženju razloga postojanja će se i naći novac. Ja mislim da ovdje svi ljudi koji ovdje govore šta su rekli do sad, mi radimo, ne zarađujemo od tog što radimo, nego mi pronalazimo novac da bi mogli raditi to što volimo. To je ova ključna stvar.
I možda onda kad bi to se na taj način komuniciralo, tu bi se onda počele otvarati neke nove perspektive u samom financiranju ovakvog zabava. Jer nažalost, kao ekonomista i kao jesam, ako pogledamo situaciju, evo sad kolega je rekao, ako mi kod društvo plaćamo nekog da 6 mjeseci dobija plaću, da je treba lupiti pečat koji nema, znači mi kod društvo tu smo novce potrošili. Nekom je potrebni taj novac. Ja ne govorim da ta žena ne mora dobiti plaću ili da ne treba postojati, ali to je oslika društva u kojem mi danas jesmo. Znači, puno novaca je, da tako kažem, sprženo na gluposti, a onda na neke stvari koje bi stvarno doprinosile boljem društvu, ostaju bez tih sredstava. Znači, nije da nema novaca, nego je efikasnost i učinkovitost tih sredstava. Tako da je iz te perspektive bi rekao ovako. Međutim, ima jedna druga stvar koju isto mogu reći ako govorimo ko promotor, ko ovo, ko ono. Jedan kolega koji je vlasnik bio i kasnije otišao iz Hrvatske, uspješnog jednog kluba u Hrvatske, rekao promotori su ko kockari. Što više gube, to će ponovo doći. To je ko kocka. Vjerujte mi, to je ko kocka. To je nešto šta vi sad ću još bolje, pa sad ću još ovo, pa ću više uložiti, pa neću, pa šta će se da... I ti si u principu tu u očekivanju. A znamo da je očekivanje u principu skrivena agresija. Ali što se tiče očekivanja, zapravo je očekivanja koje treba ispuniti publika. Pa sam htio postaviti zapravo pitanje, a kakva je publika? To jest ljudi koji dolaze i osnovi koliko oni imaju recimo novaca. Da li Zagreb ima u međuvremenu snage da recimo iznese 3 gay kluba, još 2-3 gay friendly kluba i eventa, plus 2 redovita LGBT partija. Da li se sve to može popuniti? Ne znam ko će. Sergej pa Sara. Gledajte, moje mišljenje, da, tu postoji naravno regulacija tržišta koja će postojati. Uvijek je dobro da postoji izbor. Recimo, jedan moj kolega koji se opet bavi, susjed u stvari, a i postali smo sad kolege, koji se bavi totalno komercijalnim, sličnim poslom, je rekao imaš Tkalčićevu gdje ima 60 lokala i svi rade. A imaš lokal, evo recimo Buksa tu, stvarno mora izmišljati čudesa da bi dovela neke ljude da popiju koju kavu da bi preživjeli. Tako da ja mislim da ovaj aspekt više klubova u kontekstu ovakvog daje do toga. Jer gdje će ljudi se prvi put dovati, da se tako kažem, nego u diskaču, u mraku. To je moj dida je meni objašnjavao zašto je disko dobar, jer idu u mrak pa se tamo mogu pričepiti. Razumijete, sad, a ne, ali to je tako i sad što više ima takvih mjesta, to više se, jel te, ljudi maze, da se finije izrazi. Da, evo, to je moje mišljenje. Sara? Pa ja mislim da definitivno može, zato što u pravilu ovo sve što mi radimo, koliko god pričali o nekim ogromnim razlikama, u stvari smo svi jako slični. Znači, neki programi u Zagrebu uopće nisu pokriveni i baš što se tiče recimo te neke LGBT scene, mislim da definitivno može što se tiče te neke platežne moći da se... Mislim da to uopće nije neki uvjet, ljudi jednostavno izlaze, mislim da nije i cigarete poskupljuju pa svi puše, šta ja znam. Možete li zapravo kratko isto reći zapravo kakva se ekipa skuplja na participaciji? Da li vidiš tu neke zajedničke karakteristike? Šta, zajedničke karakteristike među ljudima? Da, koji dolaze. Participaciji. Recimo nema ljudi puno iznad 40 godina, ja nisam primijetio. Pa da, može tako ako ćemo gledati, ali generalno nigdje nema baš puno ljudi, šta ja znam, iznad 50 ili tako nešto. Mislim da ako gledamo neki noćni život, uvijek je većina su neki ljudi između valjda šta ja znam, 20, 30, 35, nemam pojma, sad po godinama više ne mogu razaznavati ljude, ali iskreno,
možda je ono publika participacija možda malo prevelika da bi se svelo na jedan jedini nazivnik, ono, svi su ono kao uglavnom, da, queer su, ono, queer ekipa, ono, u bilo kojem pogledu, ono, publika na participaciji je mahom i straight publika koja jednostavno voli doći na participaciju neovisno o tome što je to kao LGBT party. Mislim, je li ima nekakvih problema te vrste, da li je bilo? Naravno, mislim, izdvojenih slučajeva uvijek bude, mislim, bude ih svugdje, pa i bude i na participaciji, ali naravno to nije toliko ustaljeno i to nije nešto što je praksa, jer naravno, kad bi to bila praksa, onda to više ne bi bio LGBT party, to se niti bi to i dalje funkcioniralo. Znači, izdvojenih slučajeva uvijek ima, a na nama je da ukazujemo tim ljudima, recimo, koji imaju problem s tim, da možda, ne znam, nije mjesto tu ili da se jednostavno sažive sa situacijom oko sebe. Znači, uvijek je ovaj neki mirotvorni pristup ide prvi, a ovaj malo agresivniji drugi i to je to. Tomislave, šta ti misliš što se tiče tog, da li ima zapravo dovoljno publike za sve što se nudi i kakva je publika, to jest ekipa koja se okuplja u Hot Potu, da li nešto? Pa mislim da ima dovoljno, sigurno dovoljno ljudi u gradu da recimo to tako održavaju otvorenima sva 2-3 koliko da ima mjesta, plus ove evente koji onda periodično se održavaju. Mislim da, ali sve u svemu, mislim da je još uvijek nedovoljno gej ljudi i izlazi van, općenito. Sad ne znam da li je to pitanje trenutne situacije ili ono što smo malo prije pričali, autohomofobije u onom kontekstu. Joj, kad me neko vidi, izlazim iz gej kluba van, užas. Mislim da nedovoljno ljudi definitivno izlazi van, jer postoji puno mojih prijatelja koje znam od prije, koji su geji, koje nikad kod sebe nisam vidio. Nikad nisu prošli, bili u mom klubu. Zašto? Znaš li zašto? Ne znam, moram priznat da ja njih to ni ne pitam, jer bojim se da ne ispadne da ih zavlačim za ruku, da ih Možeš pitati šta da napravim da vidu dođe. Po meni baš, po meni, ako se mogu nadovezati, jako bitno bi bilo da se u principu klubovi kao takvi obrate na neki način isti. Recimo, moje iskustvo, tad je to bilo puno manje, ali recimo globalni bad boy, umjesto da su se svaki ponudio jednu svoju priču, oni su išli nuditi istu i na kraju je opstao global bad boy se zatvorio. Mi sad možemo tu analizirati dublje psihoanalize i tako dalje, zašto se to dogodilo, ali u slučaju, pazite, u Berlinu, u Berghemu postoji noć mirisanja čarapa ili noć fist fuckinga. I to je normalno, i razumiješ, možda jedan dobar... Sket je bio kad sam bio tamo. Sket je bio kad sam bio tamo. Nisi užas, neko to obožava. I mislim da u tom smjeru se treba... Pa to što sam rekla, da nisu još pokrivene sve sfere. Tako, nisu još, i tu treba razvijati, tako da sigurno ima prostor. Pa ima definitivno prostor. Ja mislim da nije nikakav problem da pitaš svoje kolege, mi smo radili čak za Sirup vrlo ozbiljno, ne bi to nazvao istraživanje, neke drugi aspekti su me zanimali oko same glazbe, inače bavim se i stručnim i znanstvenim radom, pa sam iz te perspektive pristupio nekim problemima, pa me zanimalo i radili smo i mislim da nije loše pitati ljude zašto nisi došao kod mene ako se poznamo, ali ne u kontekstu sad dođe tamo jer mi treba tvoja kuna, to je ono što sam ja rekao, nije bitno, ajmo ne gledati iz te perspektive koliko karata, koliko ovo, koliko ono. Ja sam sad u petak izašao na 2-3 mjesta, u jednom mjestu kao bilo ljudi sve, ali brate mili, to su ljudi sve, ja sam rekao plin bi pustio bez problema, poslije i prasce, poslije da to pojedu. Radikalno
definitivno, to je ali ovo je više umjetnički izražaj, tražim taj malo, ali, znači, gdje je, šta je bitno? Znači, šta je bitno? Evo, po meni, ja sam, recimo, nisam bio kod tebe, ali recimo ono što vidim, Raš i onaj Dramatik, oni su tu negdje slični i po playlist. Nemojte, nikako, mislim ja šta dublje nisam, ali ko gost šta sam doživio, naravno nisu isti ni po prostoru, ni po veličini, ni po ovom, ni po onom, ali neku tendenciju, znači skoda se svako boji izraziti ono šta je. To je glavno. Svako se boji izraziti, ok, jesam ja, evo u Beogradu imate jedan od najvećih hot kluba, nisam ga posjetio, gdje u gay, transvestiti, turbo folk, after. Evo, pa to je isto turistička atrakcija, svi stranci koji briju na clubbing žele to vidjeti. I on jako dobro radi, ne znam da je neko bio u tom klubu, ali znači to je vrlo precizno definiran klub šta u tom trenutku očekuješ. I po meni u tom smjeru bi trebalo razvijati, jer onda to širi i ponudu i onda će se ljudi, jer ne možemo nuditi svima sve, kako bi objasnio. Mislim, nego bi svako trebao dobiti od kluba taj neki sustav vrijednosti za koji se on zalaže. Sad tu je uvijek onda dolazi komercijalna pitanja, koliko će to biti komercijalno isplatljivo ili koliko neće, ali ako tvoja ideja, misija ta zbog koje postoji bilo kakav nije isplatljiv, onda napravi nešto drugo, idi dalje kao poduzetnik. Tako da po meni tu je dosta prostor na kojem bi ti rekla trebalo raditi. Znači definitivno radi, ja govorim trenutno živimo u vrijeme gdje su dve ključne riječi, radikalno i odgovorno. Odgovorno jer smo sami svi odgovorni za postupke, a radikalno znači moramo djelovati jer nemamo više vremena. Tako da bi tu rekao, znači evo sad, Dina. Ja šta da kažem, 100 ljudi što čudi, što više izbora to bolje nama. Tako da, pa vjerojatno se može, evo, ja bi rado malo promjene od Beletrona, od participacije, od Kote, od Sirupa i od Raša, ne znam čega, rado bi možda nešto novo da vidim koje su nove ideje, ali nekad dobijem zbilja da smo svi već malo potrošeni sa idejama, zbilja onako da neko dođe i napravi evo feast party, prvo je bilo tamo gledala, da se razumijemo, ali nešto malo ekstremnije možda potrebno, da ja bi rado tako nešto. Neki fetiš klub, super bi sjeva, na primjer gradu Zagrebu, ne samo za LGBT osobe, nego općenito, ali nekako ja mislim da bi LGBT osobe se usudile malo provjeriti šta ima. Ali evo, što je veći izbor, to je nama, koji ujedno možda jesmo organizatori, ali ujedno smo i gosti tih svih partija i tih svih prostora, nama je bolje. Znači možemo birati, ok, tu mi je sad malo loša ekipa, idemo u drugi klub, ok, tu mi je isto onako malo loša glazba, ali ajde možda u trećem bolje, a evo, idem do petog na kraju. Tako da navijam za to da bude što više događanja, ali eto, što je veća konkurencija i nama je da mi budemo bolji, zar ne? Da. Jel? I onda svima bolje. I svima bude bolje, ali to je bitno, da svima bude bolje, ne znači... Ali ne vođeni biti komercijalnim uspjehom, nego ludošću. Znači što više plesa. Da, što više plesa. Ok, ja ću, prije nego što otvorimo za pitanje i komentare publike, samo još jedno pitanje, opet ću naravno pitati nešto depresivno za kraj, a to je, ovdje sam primijetio da imamo zapravo pitanje, a mislim da je to, nažalost, još uvijek nerazvojna stvar kad je u pitanju neka LGBT queer nightlife u Zagrebu, je to koliko nasilja i koje vrste ima u gay klubovima, koliko kad se iz njih izađe. Pa sam čisto mislio za kraj možda da porazgovaramo o nekakvim napadima, o odnosu recimo redara prema gostima, što je znalo nekad biti problem. Evo Sara. Pa ne znam sad sad neku kronologiju nekih napada, baš nekih konkretnih napada nije ni bilo, ali ja mogu reći jednu situaciju koja dosta se često dešavala na participaciji, mislim često, desilo se nekoliko puta, ali najčešće se takva situacija dešavala, da se prijavljuje homofobni napad redara
koji u stvari nije bio homofobni napad redara, nego je bio izbacivanje, ne znam, užasno pijane i nadrogirane osobe koja je slučajno peder. To nije homofobni napad, dakle, tako da to ne može ulaziti u te kronologije ako se na to misli, a to su više manje jedine situacije tako koje ja pamtim, sada je bilo baš nekih napada na partijima na kojima sam ja bila ili koji sam organizirala, ne znam, možda mi je možda su se baterije potrošile. Ali, mislim, s druge strane, recimo, ovo je sad primjer koji ja često spominjem, Možda nije najbolja tema za kraj. Da, ne, ali htio sam reći, nekako nasilje unutar, u smislu, nekako reći tolerancije prihvaćanja u samoj zajednici, kako bez toga na participaciji, recimo, jednom mom poznaniku se desilo da mu se obriše ruž s usana, zato što je kao došao našminkan u gej klub, kao zašto se našminkao, ili nekom drugom su onako kao negativno komentirali što je majica sa logom Zagreba. Šta znam, ja mislim da se protokom vremena svi ljudi, ne nužno samo kao organizatori da su osjetljiviji na takve stvari, jer ja mogla govoriti samo iz svoje perspektive, od početka organizacije participacije je glavna stvar bila da nema nikakvog nasilja. Pod nasiljem se nikad nije definiralo, podrazumijevalo samo da neko nekoga nabije, nego se podrazumijevalo da se pojave 2-3 lika koji će, ne znam, komentirati nekoga ili koji će samo stajat i mrko gledat ljudi. Dakle, to se isto smatralo nečim što nije poželjno na partiju kao što je participacija. Tako da od starta je bila ta ideja, zato je i bilo teško naći, isto je bila ideja da se, naravno nije bila ideja da se otvori klub, pa je bila ideja da se uđe u neki postojeći, kao ajmo reći, straight prostor i da se tu napravi neki LGBT partij. U stvari, ja bi to više nazvala sada, se to razvilo više u neki potpuno otvoreni, slobodni partij koji je kao pod nekim nazivnikom različitosti i jednakosti, različitosti u izričaju i jednakosti po ajmo reći pravima ili uvažavanju. Tako da mislim da je protok vremena i publika participacije, a vjerujem i ostalih partija i klubova, je te nekako kriterije čudnosti nekako korigirala ili izuzela totalno. Mislim da vrijeme radi svoje, da, i proširila. Dobro, Tomislav, vratimo se ipak to, da li ste vi imali neki, recimo, sigurnosnih problema, to se malo prije događati u gradu? Mi smo imali samo jedan problem, to je bio jedan susjed, mlađi, 20 i sitno godina, koji je u principu čuo da tamo se gejevi skupljaju i nije ništa radio, nego jednostavno je počeo provocirati, na vrijeme smo reagirali i on je bio izbačen van. A što se tiče zaštitara koje mi imamo, mislim da imamo odličnu firmu koja uopće, dječki koji rade u toj firmi uopće nemaju nikakvih problema s time da su tamo, čak dapače zaštitar koji kod nas radi, on i preferira kod nas raditi, jer baš smo prošli vikend o tome pričali. Velim, rađe sam kod vas je mirnija ekipa nego na cajkama, dobijem flašu u glavu barem 2 puta na noć. Tako da, rađe kod nas dolazi. Dina? Evo, vrtim i razmišljam da li je bilo ikakvih sigurnosnih problema i ozbiljno osim lezbijskih drama mi ništa ne pada na pamet, osim tog jednog incidenta u funku, što biti nije bilo nikakva homofobija, nego jednostavno lezbijska drama, da je jedna djevojka u žaru svađa razbila bocu i prijetila svojoj djevojci, no to smo mi onako smo, šta ti je, pa ne tu! Tako da mislim da nemamo baš nekih problema takvih. Mislim, bilo je i jednom, ali jako, nakon završetka partija, jedan napad koji je biti bio samo verbalan, ali to se isto jako brzo skreće, zato mislim na Zbeletronu kada je besplatan svako može doći, prije su bili u Čaki, sad ne znam, i u funku, te
Uglavnom, ako dođe do nereda, ja to ne primijetim za tu cure koje su okolo reagiraju i na kraju čovjeku bude žao što je išta rekao, jer jednostavno ubiju pojam, a do fizičkog nasilja ne dođe, ali se čovjek pokunjeno samo pokupi. Tako da mislim da imamo sreću za to cure uskaču jedni drugima, a inače i straight likovi, ovi koji su dosta friendly, koji su evo došli samo vidjeti malo akcije, ima i takvih, uskoči zbilja takve kretene. Jednostavno, odi, pusti cure na miru, tako da nema nikakvih problema, još. Sad ću vidjeti kako će biti na idućem partiju, ali neću se ureći, ali lezbijska drama je još najgora stvar. Eto, samo to ću reći o tome. Ja sam samo htjela reći da se, mislim kad smo počeli, kad si postavio pitanje, onda je sam imao u glavi neke velike napade, ove situacije se stvarno više manje glatko rješavaju. Ja se sjećam jedne situacije na Zbeletronu, kad je došao neki lik koji je bio onako malo gnjavio cure. Da, i ne, to je bila druga situacija, ali bilo je super što su svi htjeli reagirati i izbaciti tog lika, dakle to je bio besplatno Zbeletron na koji su jednostavno ekipa je cirkulirala. I svi su ga htjeli kao malo ili porazgovarati s njim ili ga udaljiti to, ali je situacija bila ta da je onda Dina s njim završila na rakiji i svi su mislili da je to neki njen friend i nikoga nije htio dirat. I ta situacija je tako riješena, ne znam kako si ti to na kraju s njim iskomunicirala. Da, uglavnom. Naime, ja sam vidjela tog velikog čovjeka koji me podsjetio na Hogara. Ja sam mislila, pa šta je Hogar tako bijen, pa šta? I onda sam njemu prijatelju, pa daj nemoj mi dirati cure. I onda je kao bilo, ma daj, nešto dugo se nismo vidjeli, a zbilja isti je bio. Nije. Ma, isti mi je bio, mislim, ja sam ga vidjela par puta i sad uvijek si na Zbeletronu, eto, malo popije. I onda sam rekla, ajde idemo popiti nešto na šanke, zbilja smirio se i na kraju je u depresiji zaspao, bili su striptizete, 3. rođendan Zbeletrona, na stolcu kod ove šipke, što je bilo super. Jer je moglo doći do nezličice, šipka taman počela drmati, jer su se svi po njoj vješali, tako da nam je na kraju napravio uslugu. No eto, moje je bilo pogrešno, sam mislila, pa Hogar, prijatelju, di si? Ali evo, riješi se i na taj način, recimo, da evo, primimo ga, pa šta, pa daj, pa nemoj. Uglavnom sve na kraju riješe riječi i kad ljudi krenu reagirati. I onda se neko od nas organizatora osjeti pozvanim doći do čovjeka, ponuditi mu piće, pitati u čemu je problem, da li on zna gdje je došao, da li on zna da tako ponašanje nije dobro došlo. Tako da eto, svima na kraju bude jasno i na kraju nema ništa osim eto pijanog, ogromnog čovjeka od 2 metra koji spava na stolcu i čuva šipku. Tako je to bilo riješeno taj put. I dobro da sam podsjetila, to je super priča. Sergej, Pa ti si bio i DJ recimo jednom na G-Parku. Da, jedan je bio jedan dobar šora. Gledajte, nasilje ko nasilje. To je širok, stvarno bi se moglo oko tog diskutirati. U 80-ima izlazak bez tuče nije bio izlazak. To je prva stvar. Druga stvar, postoji definitivno frustracija kod ljudi koji na taj način eskalira. Statistički gledano, ja sam u zadnjih 10-12 godina organizirao preko 1000 evenata. Po postotku, ono što se dogodilo, to je onda bi stvarno minorno bilo. Moje iskustvo, to je ovo što si ti dobro rekla, to su te provokacije. Znači, neko radi provokaciju i onda ju stavlja da si u kontekst. Znači, paše mi biti frajer kad želim biti frajer, ali onda kad ti odgovori frajer, ja sam peder. Budi ili peder cijelo vrijeme ili budi frajer cijelo vrijeme. Ali nemoj dogovori se sam sa sobom. Kako bi ti objasnio? To je prvo. Drugo iskustvo koje je nevjerovatno bilo je da recimo u Sirupu postoje provokatori koji baš namjerno provociraju i koji dolaze, sad neću govoriti o mjestima, ali identificirali smo ih, šta kako bi se rekli, ali nismo ih neutralizirali, samo ostalo na identifikaciji, da jednostavno, znači, gdje smo imali situaciju da ljudi koji su povezani sa gej klubovima u Sirupu nude otvoreno publici kako se to zove pristojno, usmeni snošaj, ili kako se to zove. Znači, vrbuju ih, ali vrlo otvoreno. Sad,
Ako ta osoba radi ili u nekom gej klubu, pa i onda dođe u Sirup koji u principu nije gej klub i onda tamo nudi otvoreno usmeni snošaj, onda za mene je to... Kako se... Oralni seks. Nisam se mogu sjetiti. Znači, ne, taj oralni seks dosta javno, onda je to definitivno provokacija. I svaku provokaciju u principu treba, kao što ste i vi rekli, treba prvo pokušati riješiti mirnim putem, međutim u jednom trenutku stvari mogu eskalirati. Mi smo imali dve situacije, da, jedna je bila znači u jednom klubu Rainbow Party, to je baš bilo i sa Zagreb Prideom i tako dalje. U principu ono što ja se mogu pohvaliti da su ljudi identificirani i dovedeni na suočavanje tamo, to kako je policija odradila, to je druga stvar, ali znači pobrinulo se bilo da ti ljudi budu pronađeni i nisu osuđeni zato jer kao nisu bili prepoznani. A imali smo drugu jednu situaciju ispred Sirupa, gdje isto, ali ispred Sirupa, je bila situacija i tu mogu otvoreno reći da s jedne strane nisam zadovoljan sa reakcijama Gay Pride. Ja znam da vama treba materijala da punite medije, s jedne strane. A s druge strane, nismo tu stavljeni u vrlo lošu poziciju. Znači, napadač koji je izvršio napad je od strane naših, nije bitno, prijatelja, dobrih duhova, da se tako izražim, je bio eliminiran, odnosno zaustavljen do dolaska policije i zadržan u pritvoru 3 mjeseca. A u cijeloj priči su najviše nadrapali ljudi koji su bili u stvari žrtve, koje em su dobili batina, a em su još ih u principu medijski su bili prisiljeni imati coming out poslije još toga, kao post efekt oralnog snošaja. Mislim, razumijem, znači sve stvar percepcije, sve stvar trenutka, ali definitivno, znači na nasilje nema zero tolerance, a ako se dogodi, onda treba iskoristiti sve mjere do maksimuma da se kažem, neutralizira, a onda i eliminira, a onda i procesuira kako je to dozvoljeno. Evo, tako da ja bi to tako komentirao, ali sad to je diskusija za sebe. Što se tiče vrijeme za sudjelovanje publike, nadam se da vam je bilo ovo relativno zanimljivo. Znači, podignite ruku, po mogućnosti se predstavite, postavite pitanje ili komentirate, ili možda ispričate neko vaše dobro ili loše iskustvo iz zagrebačkog LGBT nightlife-a. Actually, imam samo jednu drugu ideju prije što odlučite nešto da kažete, a to je htio bih zamoliti ljude da malo zapravo testiramo, a to je da vidimo koliko je od ljudi iz publike bilo na mjestima ili eventima koji su ovdje večeras predstavljeni. Pa ne znam, recimo, koliko je ljudi bilo na Zbeletronu, da li možemo dignuti ruke? Hot potu? Na participaciji? I evo, Sirup zadnji. Ja sam imate li, ako nemate nikakvih pitanja, ja ću još gostima postaviti jedno pitanje i to je to. Evo. Samo mislim da na ovakvom jednom mjestu izjave budi peder ili budi frajer nisu baš primjerene, pa mislim da je to nešto što bi trebali izbjegavati koristiti. Pa ne, ja sam se oslobodio tako govoriti zato jer su to govorile i kolege i prije. Tako da ja se ispričavam, ali ja sam izjavu peder stavio u taj kontekst zato jer sam ju već čuo. Ne, peder nije uopće,
ne mora uopće biti pogrebno, nego ta kombinacija ili budi peder ili frajer, pa šta ovdje Ne, znači ali frajer, ovdje ja konkretno ja točno znam o kojoj se ovdje situaciji radi i o kojem ja stvari govorim. Znači, ovdje je poanta, šta sam ja htio reći, možda da se ja to malo sam u šali pokušao objasniti, jer te stvari bole. Razumijete? Znate, kad vi se odreknete svega u životu, da bi nešto ostvarili, i vjerujte mi, ja to sam napravio, i onda vam dođe neko, razumijete, i koji okreće stvar onako kako njemu paše. Razumijete? Znači, koji radi određene postupke koji su frajerski, da se tako izrazim. Ja ne znam kako da to nazovem. Znači, određene postupke koji pokazuje svoju frajerizam. Evo, dajte mi, ja ne znam, možda nisam... Ne, mislim da ne odemo zapravo... Ne, samo bi završio, ne, samo bi završio. E sad, onda isto tako, ako si krenuo sa tim stavom, onda i završi stvar sa tim stavom. A nemoj u trenutku, kad vidiš da taj stav ne funkcionira, reći ja sam homoseksualac i ti si me ti si opterećen zato jesi me napao da si homoseksualac. Razumijete? O tom ja govorim. I to je vrlo bitno. I onda, naravno, upotrijebiti metodu koja se zove metoda vjetrenjača i to raspirivati okolo po društvenim mrežama i svemu ostalom, nije, po meni, nije ni moralno, ni etično. A prvenstveno je loše za psihološko stanje te osobe, zato govori o njegovoj nestabilnosti. Znači, ovo je više bio, kako bi rekao, možda sugestija, kaže se, ko malo ja bavim se sad duhovnim, osobnim razvojem, pa balansiranje. Jer ovo je disbalans kad je neko malo, sad ne znam, da kažem F ili P, da se razumijete. Znači, po meni treba pronaći balans u tome, a ne koristiti to kako kome paše. Znači, taj moj komentar je bio u Samo da zaključim, u osnovi, na rozohipnozi ljudi mogu govoriti politički nekorektno, ko što im onda ljudi mogu i prigovarati zbog toga. Znači, jedno i drugo je može da se radi. Roza ciroza. Mi smo imali jedan event Roza ciroza se zvao. Pitanje iz publike, zadnja prilika. Dobro. Ja sam izdao još jedno pitanje. Dobro, ništa da zapravo htio zadnje pitanje da bude nekakva, možda da usporedite tu nekakvu trenutnu zagrebačku noćnu gej, LGBT scenu i noćni život sa, ajmo reći, nekim drugim gradima koje poznajete i kako vam se zapravo sve to čini, da li to ide u nekom dobrom ili lošem? S kojim gradom? Ne znam, Beč, ili Berlin, Čakovac. Petrin. Ko će prvi? Tomislav. Pa malo prije smo. To su vrata. To su samo vrata. Što se gej mjesta izlazaka tiče, mislim da trenutno je Zagreb stvarno ok, jako dobar, nikad bolji u stvari. Sad ćemo vidjeti šta će biti u buduće. Mislim da od Beča pa na niže da smo najjači. I trebali bi malo svi poraditi na tome da, stvarno moje mišljenje, da bi trebali na regiji se svi zajedno upred snage i promovirati se. Tako da privlačimo ljude, jer nema nigdje od Zagreba, pa južnije i istočnije nema u principu ništa značajno. Ono što sam mislio zapravo za kraj spomenuti, mi smo se naravno koncentrirali na Zagreb, ali također postoji partiji i inicijative u drugim gradovima Hrvatske, poput Rijeke ili poput Splita, o kojima, nažalost, ovaj put baš nismo stigli pričati. Evo možda jedan predlog, ako po meni šta bi bilo zgodno, to nije konkretno moj dio posla,
ali mislim baš da bi se mogla napraviti, znači, participacija ili vaš brend da se napravi u suradnji sa Prideom koji bi to mogao, ajmo reći, malo i medijski pogurati i možda financijski, evo da novi kablovi se kupe, ne treba puno koja piva i tako dalje, pa da se ode u manje sredine. Jer mene stvarno zanima, Zagreb ima dovoljno gradova. Jer kad smo rekli o agresiji, ja bi jednu stvar samo napomenuo. Ja kroz 90-te nisam živio u Zagrebu, ali sam dolazio. Međutim, ja vam mogu reći da ljudi gej orijentacije koji su u to vrijeme stasali u noćnom životom, baš zbog teror koji su oni doživljavali, to je ono što je upitno. I puno njih je jako nastradalo baš zbog tih frustracija, zato jer se nisu mogli otvoriti. Razumijete? Znači nisu mogli procvjetiti. I sad se događa to da to je bilo strašno. Sad, ok, Zagreb je sad se otvorio, procvjetao, ima stvarno svega, dobro, nema nekih radikalnih još istupa, ali polako bit će, ali zamislimo neke druge gradove. Pazite, imate u Virovitici ljudi plešu u diskaču, šta bi se reklo, razumijete? I sigurno ima i tamo te publike. Po meni možda kao jedan rješenje na to čisto otići i ok, naravno kad se neko suočio već sa ovim svim problemima kojima smo govorili, znači puno sad sljedeći put ćeš ih bolje odhendlati, ali onda otići i u druge gradove. Jer po meni ovo što je u Splitu napravljeno je fantastično bilo. Mislim, prve godine je bilo 10.000 onog Brđana i 100.000 gej populacije. Gdje smo 100. 200. Da, ali gledajte, to je po meni, ono da kolegica ne shvati, to je taj frajer od... Razumijete šta mislim? Razumijete, to je trebalo imati snage napraviti. I to je napravljeno. Sljedeće godine već to bilo puno bolji odnos, puno blaže primljeno i tako dalje. Sad ako govorimo i oko tom noćnom životu, pa ajde ide nek se napravi ono jedan putujući cirkus, da ga tako nazove, pa da, i nek dođe... Road show, tako je, i nek se uđe u te i manje sredine, da se pokaže šta znači gej zabava, da je to najbolja zabava, da nam niko neće dirat, mislim, na straight zabava šta je, testosteron leti, vilice lete, razumijete, flaše, to je ono, sjevaju munje i gromovi. I sad ko se može u takvoj atmosferi zabaviti? U gej atmosferi se može zabaviti, tako da po meni to bi možda bila jedna sljedeći korak popularizacije takvih stvari, evo to čisto ko... Evo imamo iz publike Antonio, samo ajde tišina, riječki gay party, queer party. Ćao svima, ja sam Antonio, dolazim iz Rijeke i kroz... mogu kroz mikrofon, mislim da mi se čuje. Hvala ti. Da, mi smo u biti krenuli od prošlog mjeseca kroz, znači, udrugu Prostor Plus, koja djeluje unutar Savez udruga Molekula, jedan novi, znači, koncept, odnosno program, cijelogodišnji program, baš ciljano za queer riječku populaciju šire, naziva, znači, Queer Prostor. I unutar tog programa u biti imamo u cilju, znači, dva podprograma. Jedan je Six Martinis and a Blowjob, to je, znači, Queer Party, i drugi je u biti dio programa, odnosno podprogram Queer Prostor, koji će na neki način prikazivati performanse queer sadržaja. I znači održali smo krajem prvog mjeseca prvi party, koji je konceptualno zamišljen kao jedan otvoreni party za straight i gay populaciju u Rijeci i imali smo jako dobar u biti odaziv ljudi na kojem je bilo preko 250 ljudi i bili smo jako zadovoljni s činjenicom da ih je toliko došlo. Tako da, evo, na neki način dajem vam feedback što se događa u Rijeci. I u biti cijeli koncept je proizašao zbog toga što su Lorice do sada, lezbijska organizacija Lori, radila poprilično zatvorene partije Discordi i mi smo željeli biti ponuditi neki drugačiji sadržaj u gradu koji nije isključivo, znači, povezan sa komercijalnom glazbom i mislim da smo stvarno u tome uspjeli. I evo ga, sada u ožujku krećemo sa drugim partijem 23.3. tako da evo pozivamo sve, dođite u Rijeku i zabavite se, neki su bili,
tako da ima već neko iskustvo. Kako to lijepo radi 2 put mjesečno, jednom, Znamo, dobro, ali svaka čast i super da se događa i evo, baš vidim mlade snage i može se. Može se, mislim, Rijeka je mali grad, tako da mislimo trenutačno svaka 2 mjeseca je čisto ok, pa od 9. mjeseca može krenemo i sa to je jednomjesečnim. Bolje da ljudi čekaju i pitaju kad će, nego ponovo. Naročito u probijanju leda. Evo. Mene zanima, ja sam mislila da će ovdje više biti možda govora o aktivističkoj dimenziji ovih klubova. Pa me zanima, mislim, ok, to je siguran prostor, ali gdje tu počinje aktivizam, koliko aktivizma ima u tomu, na primjer. Mislim, meni bi bilo zanimljivo da se ekipa skupi pa ode u straight mjesto pa ga pokviri na ode 30 ljudi sa participacije negdje, ili 50 ili 100, ne znam koliko ih treba da se pokviri neko mjesto. Pa u buksi je dvoje dobro. Nisam mislila na buksu, buksa je easy kujiš, ovo pokvori. Što kažem, samo dvoje dobro. Da. Pa ako neko hoće iskomentirati o to. Komentirate. Pa ja bi nekako to počela s odgovorom na tvoje pitanje, ono što je bilo vezano da malo kompariramo gradove i to. Ja mi se stvari više sviđa komparirati možda Zagreb prije, mislim sad moje prije možda neki možda prije 10 godina i sada. Mislim da sada puno više ima događanja i klubova koji nisu striktno ekskluzivno gej klubovi. I mislim da je to dobra stvar. Mislim, naravno, ekskluzivno gej klubovi će postati dok god postoji potreba da to postoji, a potreba postoji dok god u društvu svim LGBT osobama nije ok se autati, dok god postoji neautanih ljudi, oni će ići u ekskluzivno gej klubove zato što se tamo osjećaju najslobodnije, najsigurnije i tamo im je na neki način diskrecija zajamčena. Zadnjih godina u Zagrebu mi je baš posebno super to šta događanja sa LGBT scene ulaze u razne prostore i šta je publika na tim partima, šta je publika generalno u Zagrebu prepoznala recimo događanja koja su kao nazivno LGBT su prepoznali kao zanimljive, najbolje partije ili partije na koje se ide bez obzira na to jesi li ti peder, lesba, trans, bil, već šta Tako da to mi se jako sviđa i mislim da što se tiče samog aktivizma, ta činjenica je ogledalo nekog aktivističkog uspjeha. Zato što da konkretno recimo Zagreb Pride nije napravio neke stvari koje su promijenile neke stvari u društvu, ne bi bilo moguće imati participaciju od 400 ljudi sa tipa nekoliko redara, ne bi to bilo moguće, tako da to pokazuje veliku promjenu i sama, znači, konkretna participacija je aktivistički parti. Tako je krenula i tako se i nastavlja to uvijek biti. Sad, sve te promjene u društvu utječu na to, a sad mislim da to pogodno djeluje i na sve ostale, recimo, klubove. Ja smatram da se nije desilo to sve, onda ne bi bilo moguće možda otvoriti ni hotpot, mislim, možda ne bi bilo moguće raditi sva ta događanja u drugim klubovima, možda kao što je Sirup i to da se to sve nije desilo. Dakle, neki se jednostavno sjednu na taj val i iskoriste to šta su aktivisti napravili, ali generalno sve ovo što mi radimo možemo zahvaliti svim aktivistima koji su sve ove godine u stvari nekako to naše društvo malo gnječili, mjesili i širili im horizonte. I vjerujem da je i to u Rijeci. Znači, Lori jesu radile zatvorene partije iz određenog razloga. Meni se to isto nije sviđalo, ali pravilno ovo što vi sad radite je moguće upravo vjerojatno i raditi i klubovi partije. Sigurno. Što si ti htio reći? Da, mislim, htio sam reći to da sam koncept je nastao zbog toga što ćemo u 6. mjesecu imati Pride u Rijeci.
Tako da bi se na neki način straight i gay populacija biti izminglala zajedno i da bi kroz neki javni diskurs pokazalo ok, pa postoji stvarno tu znači, neka gay scena, odnosno queer, whatever, scena u gradu. Ona želi svoj prostor, možda ima svoj prostor ili nema, to je sad pitanje. Ali htjeli smo upravo pokazati, ok, mi tu postojimo i željeli smo povezati te ljude da bi na kraju, ne znam, u 6. mjesecu kad sve to krene, bila neka možda bolja situacija, imali bismo neku podršku javnosti i slično. Tako da, to je taj neki vid aktivizma koji sad trenutačno mi zagovaramo, a to je čisto neko pitanje sad vidljivosti u opće nekoj zajednici, koja je po meni do sad bila stvarno mikrorazina neka pitanja. Dina? Evo što se tiče ovog aktivističkog segmenta, to je s Beletronom postalo tek nedavno zanimljivo, pošto smo odlučili od Beletrona napraviti udrugu, jer smo osjetili da postoji određena potreba za još jednom zagrebačkom udrugom koja bi se bavila pravima lezbijki. Te sada smo baš na razrađivanju nekih projekata, istaknut ću od toga lezbika za lezbiku. Naime, evo baš pričali smo kako je baš bilo sjajno da razmijenimo svoja znanja međusobno, pa bi recimo to bio nekakav aktivistički dio svega. No, uostalom, s Beletron kao takav je započeo biti na straight mjestu, funk je straight mjesto, koje je bilo poznato po otvorenosti, ali nikad se ne bi reklo da je to gay friendly mjesto, to jest LGBT friendly mjesto, dok se s Beletron nije počeo tamo održavati. Pa inače s Beletron uglavnom je na mjestima koja nisu gay klubovi, nego uglavnom napadamo prostore tipa, evo, Participacija nam je pružila prije, mislim, 3 godine priliku da zajedno držimo partiju u Medici, to je tad još uvijek bilo LGBT friendly mjesto u nekakvim počecima, ja mislim da je 4. ili koji 10. mjesec ili tako nešto i to je tek počelo nekako razvijanje. Pa uvijek kad tražimo mjesto za neki party kao radit ćemo ga u nekakvom neutralnom kafiću koji nema nikakvu, sad nazivno, mi smo LGBT friendly ili nismo, nego dođemo i pokažemo, jel? Biti je partija i biti toga, biti samog s Beletrona da to puštaju lesbe, pederi, trans osobe, biseksualne osobe itd. itd. U biti da LGBTIQ osobe puštaju straight ljudima. Tako da i to mislim da je nekav aktivistički recimo dio, pa evo, na primjer, sad je Bouanu sirupu na dan ženi. Za 8. mart. Kako se stvar razvija, ja mislim da će uskoro trebati raditi aktivizam da bude gay only party ili men's only party. Mislim, ali to je pitanje šta je Pa ja sam htjela taj aktivizam sagledati sa jedne druge perspektive, a to je u stvari, sad sam se sjetila u stvari same činjenice zašto je u stvari bilo potrebno organizirati partij, odnosno participaciju u mom slučaju, zato što smo u stvari shvatili da radi tog nedostatka događanja se uopće nema jake zajednice, nema povezane zajednice, nema ljudi koji uopće mogu neke te kritične mase ljudi koji mogu uopće djelovati i u stvari participacija kroz god je mjesto gdje se ljudi onako opiju i plešu i skaču i možda se i ne sjećaju svega što se desilo, je u stvari mjesto gdje se ljudi povezuju i participacija je utjecala konkretno na to da više ljudi konkretno se odluči doći na povorku ponosa. Znači, u tom pogledu možemo gledati te partije kao i mjesta stvaranja aktivizma, jer tu ljudi osjete neki poriv ili potrebu da ili baš se počnu baviti ozbiljnim aktivizmom ili da jednostavno postanu svjesni te činjenice da mogu raditi neki osobni aktivizam. Ako ništa, recimo, osobi koja je isto na istom partiju i ne ponaša se okej, da reagiraju na to ili da se autaju, da ih nije briga ako će izaći sutra na Facebooku gdje se ljube sa curom ili sa dečkom ili whatever. Tako da to definitivno je aktivistički čin, participacija i svi LGBT partije, ali ja mogu govoriti samo o participaciji i užasno je bitno za povezivanje ljudi i za stvaranje snažne zajednice. Mima, htio sam samo zapravo spomenuti još
Što se tiče participacije, sad mi je palo na pamet, ja sam uvijek imao tu radikalnu ideju kad sam već aktivistički. Nastavno, hvala Bogu, nisu je prihvatili da se tipa u 2 u noći na participaciji prekida muzika, da se drži 5-minutni govor, ali ipak se odlučilo žrtvovati to da bude dobar parti. Ali ne, recimo ja znam i dečke koji su na participaciji prvi put vidjeli 2 dečka da plešu ili cure s kojima je to bilo prosto nevjerojatno prije toga, da uopće nešto tako vide, a kamo da mogu sebe zamisliti sami u svemu tome. Ali što se tiče tvoje konkretne ideje, mislim, moj problem je što ja ne bih htio ići participacije negdje drugdje. Šta znam. Ne znam, imaš kakvih pitanja ili komentara ili ćemo nastaviti čas kad se još malo dok nas buksa ne izbaci. Pa ništa, zapravo sam htio samo za kraj da možda da svi kažete šta je sljedeće, kad se događa, izreklamirajte se i onda je to kraj tribine i to je to. Pa evo, ja znam samo šta DJ rade, pošto mislim da je malo stagniramo i čekamo odlazak u Split, koji će najvjerojatnije biti u 4. mjesecu. Tada će vas Beletron zabavljati na Plesnjaku, ako iko bude u Splitu, a sada je 8.3. Bow One, znači DJ koji s nama od samih početaka nastupa na Danu žena baš u Sirupu, od našeg dragog Sergeja ovdje. I znam i kad je participacija, ali to ćemo Sari prepustiti, pošto evo idem verno na svaku participaciju. A evo vidjet ćemo sad za iduću partiju u Zagrebu, možda nešto malo community based samo za lezbijke. Evo, Tomislave. Samo da se vratim malo na aktivizam. Mi kad smo otvorili, odmah smo kontaktirali sve udruge. Dobili smo mailom. Dobili smo odgovora 0. Da. Sad polako neki nas kontaktiraju tako, kao i mi danas. I mi smo od početka svjesni da želimo suradnju sa udrugama, jer jednostavno zato da se povežemo, da se upoznamo, da razgovaramo što se događa, možda nešto zajedno izmislimo. Pa bi sad isto pozvao opet sve udruge da nam se opet jave, nek dođe samo, i vas da pače. A Hotpot je svaki dan s vama. Svaki dan. Mi smo htjeli kad ste otvorili. Drugi dan smo ti uletili, sve razvorili. S Beletronke su najbolji. Pa evo, možda je mogla i bi da najavi participacije, pošto to mi je jedna draga praksa da s Beletron i participacija se već godinama usklađujemo termine, da se ne bi poklopilo da je 2 dana za redom s Beletron i participacija, brinemo o vašem zdravlju. A sljedeća participacija je 16.3. ovaj put u subotu, inače cijelu godinu petkom, ali eto tako. Zvizdimo se pistolero. Da. Znači, u subotu o detaljima programa možete naći na ovim Facebookovima i ostalim tim kanalima promidžbe. A ja sam htjela sad obznaniti jednu novost, a to je da će se početi, sad pošto će zatopliti, počet ćemo organizirati te kao manje participacije koje se zovu participacija Cruiser. I tako, mislim, razlika između participacije će biti programski malo manjeg obima, ali neće biti naplate nikakvog upada. I mislim da slična atmosfera bi trebala biti kao na participaciji, samo možda malo, s obzirom da je manjeg obima, možda malo onako, toplija neka atmosfera, šta znam. I jedno isto prijateljsko događanje bi isto voljela najaviti, a to je četvrtak je isto doček Dana žena ili doček prijateljica proljeća i cvijeća u Močvari gdje će nastupat kanadski band Terror Bird i naš domaći band Gilberta, to je u stvari band od Melite Sablju. Pa eto, na to vas pozivam. Isto je dakle prilično kvir događanje i pušta Nora koja je Bertrala Tito Rizina javila, da.
Ne znam, čitala sam Levisa sa Usana i jako je bilo komplicirano, ti isto nisam skušala, da. Ja sam, mislim, uspjela sve najaviti, vidimo se, četvrtak. Posvuda smo Da, pa ništa, evo ja bi možda dodao sad već kad su tako se počele najavljivati, u Sirupu je 16.3. Jennifer Cardini, inače vrlo aktivna baš na ženskoj lesbo sceni kao DJ-ka i onako vrlo, mislim, njen dobro pušta glazbu, je aktivna, ali kažem, Sirup ko Sirup tu nije, ona je tu zato jer je dobar DJ. Zadnji put kad je bila 9 sati svirala u komadu i ono, stvarno prava žena. Što je nekako participaciju malo? Antonio, možeš samo još podsjetiti jednom kad je sljedeći party? Da. Da, sljedeći party je znači 23.3. I ovaj mjesec ćemo držati isto jedan performans, odnosno ja ću držati jedan performans u javnom prostoru, pošto se bavim performansom, koji nažalost smo morali odgojiti prošli mjesec je zbog vanjskih uvjeta, da, tako da, eto, 23. Rijeka, to je to za sada, a dalje ćemo čuvrljati. Ok, to je što se tiče ove Roznih hipnoza 2, sljedeća je 27. ili 28.3. a tema će biti seksualni moral LGBT zajednice. Eto, toliko vam hvala, laku noć, doviđenja i dajte nam aplauz za kraj.